estamos! Isto ten que ser unha festa! Así que empezade a divertirvos! A Pasma rompeu o equipo e non temos música. Como que non temos música, eh? Como que non temos? 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 Como que non temos?
¡Mirad, estamos! ¡Esto tiene que ser una festa! ¡Mirad, estamos! ¡Mirad, estamos! ¡Mirad, estamos! ¡Mirad, estamos! ¡Esto tiene que ser una festa! ¡Así que empezad a divertirnos! ¡Mirad, estamos! ¡Esto tiene que ser una festa! ¡Así que empezad a divertirnos! A pasma rompeu, equipo, e non temos música. ¿Cómo que non temos música, eh? Muy bien, tíos. Isto é o final. De acordo? Xa marcho. Moi ben, tíos. Isto é o final. De acordo? Xa marcho. Este é o momento final. De acordo?